mu modoka muza mugendamo bo kubona bobona umuco muri quartier utuyemo bobona umuco mu bayumbe musengana hari umuco wawe ubamo mu bashumba mushumbanye hari umuco ubarimo turi umuco wese turi umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi Bibiri isivuga ngo turi umunyu w'isi ngo se iyo umunyu kawutse abantu tibaza bawukandagira bakawushugunya hanze ariko murebe ikintu kigira kubande usomini mwene wabo uyo ni mwitanaye usomini mwene wabo mulozi mubande ukatuwe mukiranda muwe ukatuwe mukira Eva ganumani butulimo bili bituma bichachi ukaumina nurema mundalo ya Edeni nurema kababika mundalo ya Edeni mukibagane mukinambe munambe muwisha anambe sivitumbwe yakisimulo tuzaririmba twese urufaya tuzaririmba haleluya ai tuzaririmba amina tuzaririmba nukuri tuzaririmba urera kandi urakiranuka Mana haleluya Yesu ingoma yawe ni y'amahoro gusa turagushimiye ko waturinze Mana haleluya turagushimiye ko watugejeje hano amahoro warinze abari muri uyu mujyi warinze abashitsi warinze natwe twavuye hirya twese twahuriye aha mu nzu yitiriwe izina ryawe rero tugiye kuvuga umaze kuvuga umugisha mugasanire ibivuzwe bibe muri twe uhembura umurimo wawe mu gihe nkiki nanje ngiye kongeraho ufashe simvuga ibyanje mvuga ibyawe urakoze kubikoza ni kubw'izina rya Yesu amen duhimbaje Imana mu gica munsi cyo uyu munsi Imana yabikoze yabwicubaye ko mufite Imana yabikoze amen ndashima Imana yandinze fashe imodoka mu kanya gatoya ndaza rero Imana ishimwe kuko yangejeje aha ndashimira kubwa mwene data Kerike Imana iguheze umugisha Evangeliste Rwiyereka Imana imuheze umugisha ndavuga abantu mu mazina muranyanganira ndashimira mwene data Ruboneka yampamagaye ndanari nasinziriye noneho ngo nje kwicura sinibuka gusura kuguhamagara ariko nahise mbona ko wambutse umupaka kuko narinze ko wawuje Bukavu Imana ishimwe yamurinze ukaza mukagera hano ndagira ngo ugize iminsi ngahano mwene data we bavuze ko ari hagishika kubabona nishimye Imana ihabwa ishubahiro senga Imana iguheze umugisha ba Sufite urupeta
kararwibagirwa. Imana ishimwe yahaye Senga umugore. Imana ya Isiraheli yabwo icubahiro. Satani yamukubitiyemo nabi, ariko turashima Imana yamuhaye umudamu mu minsi mikira muha abana. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubwa Damien Revera. Imana ihabwa icubahiro ko waje. Ndashima Imana kubwa Pastor Muzehe hariya twahuriye mu minsi ishize hano hepfo, dusubiye guhura. Imana ishimwe. Ndashima Imana kubwa abashitsi bavuye Uganda n'umuririmbyi wavuye i Burundi Iranzi. Itureka ndekere gutyo bandi reka bareke nuko naringiye kubavuga mwese kandi mwese muri inshuti. Rero Imana ishimwe ko mubaye mukane, kandi Imana ikaba yatuboneye uburyo kubaho. Imana ihabwa icubahiro. Rero naje ndavuga umwanya munini, sinzaga kubesha ndavuga umwanya muto, ndavuga umwanya munini, ariko muri uwo mwanya tubana kimwe, kuko mwene data avuze muto ariko nje ndavuga munini kuko haracariho amasaha, kimwe kuko noba ngiye kurangiza bifatire aho byo, ariko tutarabwiriza ubonekaga nawe araririmba. Umuntu warushe akarara agenda n'imodoka, none akaba ageze aririmba iminota y'Imana kwese. Niturangiza nzabakiza nawe atambuke nasenga dusirimbeho. Nimara nanje mvuga amagambo we, ariko shawura narushenye urarusha arikihanga yangane. Karibu pa bakaza n'Imana ibazumisha. Semeni haleluya. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Turashima kuba hano. Haleluya. Musa kane gatangira nari impaka. Yego. Bese nico gihe jewe nakabayemo inicuro ya kabiri. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Abaye umunsi Satani aratsindwa, yaheza Yesu mu gituro, uko arazuka urupfa rutsinze, none ari mw'ijuru iburyo bwa Se. Dore urukundo rwatumvira bizazaja masarazuka wamuze nase nagaruka zamushimirizo. Dore urukundo rwatumya ibizazaja yabamuva maze masarazuka wamuze nase nagaruka. Dore urukundo rwatunyamvira ayiranga biyabamuva masarazuka wamuze nawe nagaruka zamushimirizo. Uwiteka Mana yaje situmye nongera kuvoma Subiramo. imbaraga zawe Uwiteka Mana yaje situmye nongera kuvoma zitumye nongera
evangeliste Gwireka na Reverend Pastor Michel. Nabonye ko aribo bari bukore hano ndavuga pindura amasaha nze kugenda nyuma ariko twabanye nabo. Imana ishimwe rero kuko tubanye kandi tunezerewe Imana. Amen. Imana ishimwe ku kane kiriki Imana igweze umugisha mwinshi cyane. Amen. Tamwikiriza amen. Amen. Nuko muzohora babashitura gusa. Mukunda ko bashitura. So tuvuga ngo amen muzamwikiriza. Amen. Amen. Ngaye curanga kunga naje numve. Nimuzeka muze. Reka naje shime ijambo rimwe nubone. Nuko Wauca mwite bya. Undi. Nazareke gato. tezio. Abureka. Semene ame. Amen. Imana ishimwe kuko tutaramye hano hantu. Imana yabwe icubahiro. Amen. Ndashimira abantu bagera nko muri batatu Gwireka inshuti yanjye. Na Reverend Michel. Na Ruboneka. Na Nzabakiza. Kuko sinabavuga ngo mbamare ariko Imana yabwe icubahiro. Ubushize ubwo twaturi kumwe na Gwireka ubwo duherukana imbarara nza nibuka barankuriwe n'undi muhungu wagiye muri Amerika itanga uza wibuka twadutaramye mu gatati wacu itanga rankanda gucya kaza numvaga nko guturutsa mu mutwe ico cagihe gucya muvuye nibwo isafari yahise ifatika. Semene amen. Amen. Aba bagabo bagiraga umutwaro wanje nabwiye mu bintu zo gushaka abantu bafite gahunda yo gushaka muzamwicara mu bisengere mufata umwanya n'ushaka mwiyirize kubera ko ni biremereye ibintu biteye ubwoba nuzuzuye mu rugo rwawe n'umugore wawe mukarya mukaryama Ati safari yo gushaka muza mu bisengere. Semene amen. Amen. Urabagabo b'Imana. Amen. Imana ibaho umugisha. Kindi ndashimira kuri mwene data kiriki so tuvuga nibo bwa mbere tubonanye naramubwiye ubushize ari record namwohereza ndamwe ati umunsi tuzohura ucyo ku gatuti uzokurira ariko Imana igo umugisha uri umuntu w'umugabo kandi je yo nkunze umuntu izamubwira ahubwo ati ndagukunda cyangwa ndakwanga kubera yuko arigeno kubwira kubera impamvu z'umutekano arigento ushobora kwama kumbwira ngo ndakwanga nima mfite akanimero kawe kakuroka kugira ngo nirinde ndabashimiye kantange haleluya nitumara tubyina Imana. Haleluya. Amen. Niwe nguririmbaho nabo ndajya. Yangeza ko biribisha abantu kutulaguma nakandi banarambe shikubuguma biriringa amavuta igishingo kingiwe nene kigweti kigatonya kumugazi eromoni Kribari sango. ili muguma winyu angababuze umutula ashekerwe kwibuye analashwe mu nyanja tugweti data muguma kadudubisa abana bayishe muguma bagweti hano liguma. Haleluya. Atukuzwe Mungu. Subiramo. Iraziga yazamutse. Tuzamura ibiganza yeme. La. Nangiza ko biribisha abantu kutulaguma nakandi banarambe boshikubuguma biriringa amavuta igishingo kingiwe nene kigweti kigatonya kugazi eromoni ili muguma winyu angababuze umutula ashekerwe kwibuye analashwe mu nyanja tugweti data muguma tukadudubisa abana bayishe muguma bagweti hano liguma. Ayaje Bwana Sofi. Sijugiye kubwiriza. Subiramo. Ariko urabanza utubwire twebwe abavuke za shaba utubwire kwese kuravuga gute. Uravuga gute? Hariho nabandi bagukurikiye batazi gipfurero. Naba bica abenshi. Tibakize ngaho. Semeni haleluya. Wewe uvuge mu gipfurero iranza avuge
nawe urakeze nga ikinyobera yarafashe uze ngo tuguhite data yaravuze ngo dufite data amen kandi abana vuga mu gipfurero vuga mu gipfurero no kubera gipfurero no ririmba ririmba wewe okay ririmba none nyisobanurire mu Langiza ko biribisha abantu kutula haguma ni vyiza ko abantu baturana hamwe yego nakandi banarambe boshi kubuguma kandi bagaturana bose kandi bagumane hamwe banarambe uririmbe tibasobanura amen iyo ndirimbo irasobanura ngo abantu ni beza abantu bumve muze abantu kubana kandi umwe wanyu nabagora mutegere mbasobanurire umuntu umwe wanyu nabagora mumuhambirire kwibuye umuterere mu nyanja nuko ngasubira kamurero Langiza ko biribisha abantu kutula haguma fike nakandi banarambe boshi kubuguma biriringa amavuta ekishingo kigiwe nene kigweti kigatonya kumugazi eromoni ini muguma winyu angababuza umutula ashwekerwe kwibuye analashwe munyasha tugweti data muguma tugweti data muguma tugubiswa abana bahishe muguma bagweti hano liguma abana mumuzeye umwe uzomara bafite ihano rimwe nuko gasha curanga sawa nga ushambili mwene wabo uyo ali mwitani ushambili mwene wabo mulosi mubandi ushambili mwene wabo uyo ali mwitani ushambili mwene wabo mulosi mubandi ushambili mwene wabo uyo ali mwitani ushambili mwene wabo mulosi mubandi ushambili mwene wabo uyali mwitani ushambili mwene wabo haleluya ulosi mubandi ushambili mwene wabo uyali mwitani ushambili mwene wabo ulosi mubandi ushambili mwene wabo uyali mwitani ushambili mwene wabo ulosi mubandi ukatuwe mukira damwe ukatuwe mukira eva ganomani butulimo bili bituma bichachi ukawubira lurema mundalo ya edeni lurema kababika mundalo ya edeni mukibagale mukinambe munambe mowisha anambe sivitumbwe ekisimulo ganomani butulimo bili bitumwa bichachi ukawubira lurema curanga tuzineho gato Eliana hamagala we Mungu wa Israeli Mungu wa Isaka Mungu wa Israeli Mongitela halalonge uyerekana zene Mungu kulini Mungu we nani mukozi wawe muliro kwa rurema wanashonoka muliro muko gwanatonya bagweti bagamagala bali usuyu
tuyumve bari banayitemagura amaketa kimisalari matombre banayitemagura bari atanadeta banayamisaye bari atanadeta igifu cha bari gusa turanga amutuzamura muri controle virage Ndegerera mikoro neza ba. Biregere neza. De cocine va. Tim. Ngwino garuka rubere. Mugaruke naruboneka hano gato na nzabakiza. Ngwino hano senga. Maze mugaruke. Uyu mwana ganiho yaragishikaga neza. Ma breja. Ja. Ni ma breja. Gigisiri. Nani muheze umugisha. Nga subiramo gato. Tumve ba.
duhagarare rero Triple. Do vila silame lo parde. twiruke cura Imana ibaheze umugisha ariko ndanezerewe ma Yohana Triple. kubitabo rimwe n'umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 n'uwa 11 subiraho tugiye gusoma kugira bumve Yohana w'injiri igice cya mbere umurongo w'8 umurongo w'8 n'uwa 9 n'uwa 10 n'uwa 11 zamure za mikoro yagiye hehe Samson ngwino no Samson Biblia yavuze ngo yego haleluya Biblia yavuze ngo siwe wari urumuri ahubwo yazanywe no guhamya ibyarwo naho ngaho nibiri jambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana jambo niwe rumuri nyakuri rwaje ku isi nibyo yego maze rumurikira umuntu wese yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we yego haleluya rimwe no ku munani akira soma kino cumvikana soma iki ico ciza Yohana 1:8 kugeza ku wa 10 Icyakora uwo siwe muco ahubwo niwe wahamije ibyawo uwo muco niwo muco nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yari mu isi ndetse niwe wayiremye
nyamara abisi ntibamumenya. yego Yaje mubye ariko abe ntibamwemera. ariko bamwemeye bose. Icyakora abamwemeye bose yego bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. aya niyo makuru yatuzanye. Twasenze Imana iratubwira ngo tuvuge hejuru y'umuco. umuco nuru ya buri mwe turi umuco w'isi. Bibiliya nikizivuga ngo umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi tubasha kwihisha. Bibiliya ikavuga ngo ese ninde wokongeza itabaza yamara karitwikiriza ikirengeti, ngo ese ribari kimumari y'ikiryo tabaza bayakongereje. Twavuga ngo amen. Amen. umuco aya ni amakuru ya Yesu, ariko Yohana niwe wayanditse. ariko kandi Yohana yari umugabo mwiza cyane waje guteguza. Yohana witeguza. Twavuga ngo amen. Hallelujah. Alors Cassime de Gord Loyal Varden gurumiza ibintu twika kongora. Yohana ngo ari mu butayu abwiriza, ngo yabwiriza akavuga ngo nijwi ry'urangurura mu butayu ngo nimugorora inzira z'Uwiteka. Twavuga ngo amen. Amen. Noneho ngo igihe ari kuri Yorodani avuga ayo makuru, abantu benshi ngo bateraniraho kumva amakuru. Twavuga ngo amen. Amen. Igihe ngo araho ayi turi umuco w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi. Waramamaye Mwami w'abami, isi yose ikuramye, urakwiye. Waramamaye Mwami w'abami, isi yose ikuramye, urakwiye. Yohana ngo igihe abwiriza amakuru ya Yesu akababwira ngo njewe ndi integuza, ariko uzoza nyuma yanje ngo simfite ubushobozi bwo gupfundura imigozi y'urukweto kwe. Abantu ngo baraza bakabatizwa, kababwira ngo njewe ndababatiza mu mazi, ariko uzaza hanyuma yanje azababatiza mu mwuka wera. Yavuze ijambo ryiza ryanejeje ngo kandi uwo ngo niwe bugingo bwanyu. Twavuga ngo amen. Usingiye kurangiza se nitumara twiruke. Waramamaye Mwami w'abami, isi yose ikuramye, urakwiye. watu ngo wakajitokeza wengi ngo n'abasirikare bazamo baramubwira ngo se twebwe abafande twokora iki kugira ngo twemere umwami uwo mwami wawe tubwira. Arababwira ngo mutosheke na mishahara ye. Umuntu wese ukora akazi akagira utundi dufaranga two hijya tutaciye mu mushahara we, uri mu mwijima wicura burinde urakabaka munyurwe n'imishahara yawe.
tosheka na mshahara wako, mutosheke na mishahara ye. umve ibibazo yabajije Yobu Igihe yashingaga fatiro zisi wariye Yobu ububiko bw'umuco n'umwijima bibahe bibwire Yobu Yobu ati nakumvishije amatwi none nakwiboneye. tutavuga ngo amina. Ese uri umuco w'isi. Mu modoka muza mugendamo bokubona bobona umuco, muri quartier utuyemo bobona umuco, mu bayumbe musengana hari umuco wawe ubamo, mu bashumba mushumbanye hari umuco ubarimo. Turi umuco w'isi, turi umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi. Bibiri isivuga ngo turi umunyu w'isi. Ngo se iyo umunyu kawutse abantu tibaza bawukandagira bakawushugunya hanze, ariko murebe ikintu kigira akamaro kw'isi ni umunyu. Twavuga ngo amen. Aburahamu yigeze kumubona mu shusho y'imfizi y'intama, icyo gihe yagifashwe n'ibihe inzobe yarangiye. Dore Yesu araje, nguriya Yesu araje, ni mwiza nk'izuba zuba. haleluya haleluya. Ubangushi kirikiwe. Imana iguheza umugisha wowe wazanye akanesha, turi inyuma yawe tuzokugwa inyuma. Uhumure tugira ubwo hata tugume twiruke. Kandi umuntu uzu ushinyiriza ngo barirutse ari mu mwijima. Kubita inanga ngo tuwe kabiruka sha. Maze mbabwira abantu bari mu mwijima, nimara mbabwira abantu bari mu muco, nimara nicare. Twavuga ngo amen. Umuntu wese uri mu mwijima akora ibyo mu mwijima, tazamenya ko izuba ryarashe, azagira ngo buracari nijoro kandi bwakeye. Yesu yaravuze, ni Yesu wabivuze cyangwa ni umwanditsi? Aravuga ngo hanze hazaba imbwa. Ni Yohana zahishuriwe Yohana, ni nawe Yesu nyine, ni nawe Yesu kuri. Nta Yesu nta Yohana. Yaravuze ngo wa mwana nguriya nyokosha, kandi ngo mubambanjirije bose tawurutane. Haleluya. Iyo abantu bari mu mwijima, Museveni we bakora ibyo mu mwijima. Ejo bundi twagiye mu bukwe ngo tumare gushika mu mukwe, abahungu baje bambaye baza bisutse imisatsi. Ndababara rubone, ndavuga ngo ariki kanisa urigeze kuki? Wese uyu mupasiteri arashingira abantu bahungu barimo basutse imisatsi, amaderede akazagwina, ari mu mwijima, tazi ko bwake kararindagira, ari mu icuraburi.
vijana wa Afrika nizo nguvu za Afrika, lakini umuntu uri mu mwijima azakora ibyo mu mwijima. La Lazaro wibetania wila wa Yesu anafaa, Yesu anagenda yohe anagwana kila zikwa. Haleluya. Choma choma Tata sila choma choma pasoge choma choma vanigare de sala kasine dogo dadwa ya na carte stavi choma choma ni mushoma barozi mwizina rya Yesu. Gitarabashima titwavuga ngo abe umuntu uri mu mwijima agenda mu by'umwijima. tazi kwisokoza. Mbabwiza ukuri ko Imana iri mu ijuru. Umuntu w'umugabo ufite ikiyo muwiwe cyangwa muri saro agasoka atisokoje tukamugaye ari mu mwijima ntazi ko bwakeye. Ni ukuri ko Imana ni ukuri. Kandi mureke mbabwira ukuri. Mwene data Rwiyereka yavuze ngo hembura umurimo wawe. Iki ni igihe abantu bari mu mwijima tugomba gusenga, tugasenga tukabwira Imana ikazana umuco. Reka nkubwire ntitwavuga ngo amen. Tabza wahebse sha tiwakaza umwitaba tiwakaza umwakanyanga yavuye mu mwijima ubu ngo bari mu muco witeka ya haguruka sha ube nguhindukira urebe hari murebe ruboneka uburyo yishokoje muze wo mugaya ni wewe mukuru ruboneka atameze neza ihindukira sha ninde muhungu ufite amasoso kurusha ruboneka abantu gusa banebwe gusa ngo bigezweho he ko wapfuye urapfa uri mu mwijima utazi bakura Bibiliya izivuga ngo tampumyi oranda atindi mpumyi tamurevera umurotsi oranda atabakristo ngo azogereye abagejeje. Karela zabatu kiri merita dizalandre usubataya garukano da ariko nkunda kino kikaboye yiko sikunda Rwiyereka we kandi ukiyotaba iyo batutaravuye mu mwijima tituba dukundana na Rwiyereka mu bihungu bibi kirimo ariko kikagira ibiraso byiza ntavuka muri Ethiopia Ukamu barabu ariko ndi biraso byiza muziki tume Rwiyereka ari mwiza muziki tume abantu bazamukunda muziki tume bakimukurikira yaje mu muco ni impinga ni umudugudu wubatswe mu mpinga kimurimo garuka aloya diver sambre de cartade doya navar subiramo tweka bavuga na Rwiyereka Niko Paulo yabwiye Timoteyo unyuko ameze nka mama
Bwana tukuzwe. Gira gutya. Umwigisha wa gatatu tuzamura Imana ishobora. Bwana sifiwe. Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo nza gukumbura kugeza ubwo nkumbura n'amarira yawe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kandi zose nta muntu wakumbura ndi wakumbura n'amarira akiri mu mwijima. Keretse umuco gusa. Ukantera gukumbura Reverend Michel ari Gisenyi kamubwira ngo izombera byiza twotaramana. Twamutekereza kaza tukaba. Akicisha bugufi aho induru zavuze naho abarasanira baturusha amabomba. Yesu Kristo agacumika umuriro. Bamumwijima. Bamumwijima. Toka Ja katika kugura amashanyarazi mu izina rya Yesu. Yesu. Bamuzi tagira umuriro. Inzu itarimo umuriro icyambere kiza kiranga baza baryama kare. Inzu itarimo umuriro icyambere kiranga baza baryama kare. Icya kabiri baza barya kare. Icya gatatu baza babyuka kare. Baza bambara n'imyenda idapashije. Icya kabiri baza basitara. Zakubita umutwe ku nkingi yaje kwinjira mu cyumba kinjira mu gikoni mu mwijima. None wasitima. Twavuga ngo amen. Mureke gutinya abantu bari mu mwijima. Nakuri kwema. Ko bararindagira. Tibabona. Hawana macho. Ariko twebwe twavuye mu mwijima tukaja mu muco. Nimuheza umuco agaciro. Mwiha agaciro k'abakozi b'Imana. Bagabura ibyaye. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje kumbe. Uramenye imigani y'abasokuru nabande. Uramenye tukazwigenda. Jambo rya kabiri. Arababwira ngo nusha guhugura abasaza. Nguzuba kufata so na nyoko. Titwavuga ngo abagore bakuru. Abagore ngo bakuru. Ubafate nka nyoko. Abatoya. Ubafate nk'abashiki bawe. Abakungu bakuru. Ubafate nk'abakuru bawe. Haleluya. Timoteyo we. Timoteyo. Uzirinde kuzana igisitaza. Yego. Umurimo w'Imana. Yego. Buri wese ngo umubahe mu rwego rwe. Kandi gukorera buri kimwe cyose. Yego. Kandi Timoteyo we. Urwana intambara zisa. Timisa. Urangiza ibyo kwizera. Tangono banda. Titwavuga ngo Nabayumbe. Nabapaseri. Mureke tuba umuco. Niba tubona babona imirimo yacu myiza. Niba tubona batubone mu imbaraga z'Imana. Tutavuze, tudatamze, twicaye gusa. Ngo babwira Daniel ngo babuze impamvu bamubonaho. Nkiritse bashatse ku Mana ye. Mureke babashake impamvu. Atuburire mu Abayumbe namwe mutangiye gutereka amanwa basha. Abayumbe mutangiye gutereka amana. Namwe murigana bise Muhammad ko murigana arahi. Namwe ko murigana bari mu mwijima. Arahi wakiba. Umuntu wawe urindagira ni gutamuza mu mwigana. Bashiki bacu. Ko murigana bakobwa bisi bindaya mukabaraza. Al-Shabaab we. To. Mwiha agaciro nk'abakozi b'Imana. Nimuve mu mwijima. Kristo yaravuze ngo nije zira nukuri. Umva ukuntu aje gusoza yabwiye Timoteyo reve. Yaramubwiye ngo Timoteyo mwana wanje nkunda. Umuntu nakora icyaha ngo uzomuhanire mu ruhame rw'abantu. Yego. Ngo kugira ngo n'abandi bazotinya. Abapasiteri se baracabikora. Ayaje. Ni muri coffee cyaha sigaye kihanika. Chapati ni cyaha kamabara. Ndewa barose. Pawulo abwira abagalatiya. Titwavuga ngo ami. Arababwira ngo se mwa abagalatiya mwe. Mweretswe ibyiza. Mweretswe Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawudi. Hakika ya none ni gute kandi mugarutse musubiye mu byisi mu mwijima. Ninde wabarose mwa abagalatiya? Mwabayumbe b'i Kigali mwe. Ngo mwatangije amasengesho bo muri Kenya we. Mwatangije ibyiza. None musoje ibibi. Arababwira ngo mumenye mwirinde. Ninde wabarose mwa abayumbe bo muri Kenya? Ninde wabarose mwa abashumba? Ninde wabarose? Titwavuga ngo ami. Emma Breja. Itsamo ninde wabarose?
mwakira ijambo ry'Imana na umwuka yambwiye na Perezida Gasita guma birebe ndabizi ko abikurikira nawe ga ni umuyumbi gwiyere naruboneka timwosubira Kenya mutageze Gisenyi nakiriki nawe sawa ni sawa Gisenyi we na yego ngi ejo sinzotaha nzotaha kwa gatandatu nzamanshika mpamagare pasiteri wacu arikiwe uko wumvishije Perezida Gasita aroroshe ngiye gutegura aroroshe cyane sharuboneka uzurogwa muzashika muciriye Imana ibaheze umugisha ko bazaza tutakuja